chair from the front, please. Our tauira are doing everything and anything in STEM. STEM is science, technology, engineering, maths, and last but not least, mātauranga Māori. Ngā kaipūkaha atea, ngā taukuta poka, me ngā pairata, kua whina Pūhoro ki te whakatauira i te anamata mō ngā rangatahi Māori. I'm studying a Bachelor of Environmental Science and I'm majoring in freshwater. Mō ngā tau tekau, kua whakahaeretia e Pūhoro tā rātou hōtaka STEM ki te neke atu i te 6 mano ngā tauira Māori puta noa i Aotearoa. Hei tā Maxi McManus, te kōhine matua o te kura kōhine o Aotearoa, i uru ia kia Pūhoro ki te awhina ia kia whakamua i te pūtaiao me te pāngarau. After year 11, when I had chosen to do physics, I really wanted to go back because of Pūhoro. It made my love for physics even stronger when I saw the connections between te ao Māori and physics and how it all works together. We work with students from year 11 all the way into industry and all types of STEM kaupapa. So it can be engineering, it can be medicine, it can be environmental scientists. So essentially what our job is to figure out what our tauira want to do and make it happen for them in anything in STEM. Let's go. Okay, the answer is O. Nō nāia nei he nui ake te whiwhinga ngā rangatahi o Pūhoro i ngā paerewa STEM o NCA i e rātou tauira Māori i enei kura. E hara i te mea i tino rata manaki Waretini Beaumont ki te mahi pūtaiao, nō nāia nei ke te ako ia i te pūtaiao ki te whare wānanga o Waitaha. Ko tōna manako nui, kia hoki atu ki whanganui ki te whakapai tōna wā. Going back to year 11 when I was in the extended science class, taking this class meant that I had to drop one of the other electives, which the options were te reo Māori and te ao haka. Obviously I chose the science route, but Pūhoro really filled that cup that I lacked in those other spaces. Pūhoro not only helped me with science and maths, but also helped me learn to be who I am. So I only knew that I was Ngāti Porou, but I didn't know about all the other iwi. Having a mātauranga Māori point of view in a space that is normally very westernised and comes from a colonial background is really important for the confidence of these young Indigenous people. Ko tā te raukura me te kaimahi o nāia nei a Annalise Faint, kua noho tata ia nā tōna aroha nui ki te kaupapa. Got to go on the Houston trip, so I went to NASA, got to meet astronauts, and then was fortunate enough in 2020 I got to come on as a kaimahi and move down here to Christchurch. Today you'll experience two wero that connect our pūrākau with STEM in action. I think we really try to show them that they belong here, but they belong in the science and STEM space. We now have students that are doing their PhDs in engineering, we have students in dentistry. I te tekau tau e heke mai nei e whai ana e Pūhoro te whakakoi ngā taumata angitū o ngā rangatahi Māori i ngā kaupapa STEM puta noa i te motu. Kia hanga i etahi atu ara ki te umanga, ki te rangahau, me te auahatanga. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.